čovjek biljka. Prilogu Artu će biti fantastičan, ono najdražih intervjua koji smo ikad snimili. A, ne laže. Ok, sad ću ti ispričati kak je to sve bilo, uključujući krećenje, piljenje, ljepljenje, gletanje i sve druge pripreme za snimanje prve epizode 7. sezone Ormara, odnosno lijepe reportaže za nacionalnu televiziju. Biće tu govora i o samom snimanju. Art za Podoma brand je kojeg smo Marija i ja sasvim slučajno i bez očekivanja stvorili u ljeto 2020. Vrlo brzo je ostvario sve naše snove koje se često nismo ni usudili sanjati. Na našu radost, Art za Podoma primijetio je dobar dio medija, a među njima i Matea Šarić, redateljica koja surađuje s jednom od najboljih HRT-ovih emisija Kod nas doma. Art za Podoma sam odabrala zato što ste drugačiji, zato što ste u prvi plan stavili književnost koja je meni užasno bliska i užasno bitna u životu, zato što su mi vas preporučili beskrajno drage dvije žene kojima strašno vjerujem. Jedna od njih je Dunja, druga je Barbara iza koje stoji Beli Zagreb grad, i zato što mislim da ljudi poput vas zaslužuju širi medijski prostor nego što ga dobivaju. Čim nam se po lijepom i pristupačnom ponašanju upamćena Matea javila, oblio nas je znoj, pa ne možemo TV ekipu pustiti u nezavršen stan. Pa, ajmo iz početka. Prvo je trebalo kupiti boje, letvice i stiropor. Miris u trgovini građevinskog materijala i ovaj puta u meni je izazivao poštovanje. Tramvaj se opet pokazao kao izvrsno prijevozno sredstvo, a tek rijetki su me usporedili s Nevenom iznad Lipom 35. Kako su mrlje na onom bijelom zidu bile preuočljive, valjalo je cijeli zid dobro izmrljaviti. Pa šta bude. Onaj drugi ćemo u crno, odlučili smo. U ulozi Šegrta izvrsno su se snašli Ana i Domagoj. Slava im i hvala. Sva sreća da je tata ostavio pilu, valjke i pik traku. Dugo smo bojali. Za vrijeme bojanja malo mi je ispala potkošulja, ali bolje to nego zidarski dekolte. Kad smo nakon prve ruke vidjeli što smo napravili, sami smo pomislili da je soba izgorjela. To bi onda izgledalo ovako. Katastrofa, očaj i nelagoda su se povećavali. Vremena je bilo sve manje. Međutim, onda je slikarica, kraljica svih premazivih površina, došla na svoje i popravila stvar. Uz sve druge obveze, pripreme za snimanje trajale su 3 dana. Imali smo veliku želju zalijepiti letvice na zid, pa je onda trebalo rezati stiropor i popuniti rupe. Evo i savjeta. Dobro zagrijati nož i proći kroz veliku bijelu nakupinu kao kroz maslac. Napomena. Dok si blizu otapajućeg stiropora, nemoj previše disati, opasno je, stavi masku. Imam oko 7 sati video materijala, krećenja i uređivanja, ali poštedjet ću te. Budući da mi redatelji i ugledni videoznalci ne dolaze baš svaki dan, a Matea i Igor to jesu, bila je ovo dobra prilika zapitati ih jesmo li mi to dobro sredili i kakvi su s građevinom. Pazi, ja ne znam, mislim, ovo je fantastično. Divni ste. Građevinom, pazi, od 23.3. nikakva, samo mi je bitno da mi krov stoji nad glavom i što se mene pita, otišla bi u Istru jer sam čula da je tamo najsigurnije. Ja kad uđem u neki stan odmah kucam i je li ovo nosivi zid, di se mogu sakriti ako zatrese i slično. Večer prije i pri završetku radova morali smo i nazdraviti, a nekoliko minuta prije susreta s Mateom i Igorom, dok su se oni mirno vozili sjedeći u prvom redu automobilskih sjedala, spucala nas je trema. Skrivena kamera otkrila je da su se profi HRT-ovci naoružali dobrom opremom. Velika svjetla, besramno dobra kamera, mikrofoni, kablovi, znanje, moj mali fotoaparat osjećao se ugroženim. Međutim, sve prolazi. Ispijeni kava i čaj označili su početak snimanja i odgovaranje na pitanja. Bubice smo pažljivo provukli ispod Art za Podoma majica i krenulo je. Prilog Artu će biti fantastičan zato što ste bili krasni, užasno zabavni i ovo mi je otvoreno kažem, a ne samo zato što me ti snimaš, jedan od najdražih intervjua koji smo ikad snimili. A ne laže. Inače, Matea Šarić je redateljica, scenaristica, blogerica, ali i suvlasnica produkcijske kuće Prvi red fotelja. Igor je drugi suvlasnik iste kuće i strašno strpljiv i ugodan čovjek kojem je bratski udjelio nekolicinu savjeta. Više volim YouTube nego televiziju zato što otvara puno šire mogućnosti, puno je zabavnije, nemaš nikakvih ograničenja.
Ali s druge strane i tu ima postoji Kvaka 22. Najviše volim raditi priče o ljudima iza kojih stoji emocija. Modni ormar je trenutačno ušao u 7. sezonu. Promijenio se nebrojeno puta kroz tih svojih 7 sezona. Počeo je kao produžetak mog starog modnog bloga. Nakon snimanja u stanu, uputili smo se do džamije po još par kadrova. Bilo je ledeno. Igor je junački slagao opremu i namještao kadrove, a Marija herojski skinula jaknu. Sreća, za mene je sreća najosjećaj kad se ujutro probudiš i tako ti je lipo u onom svom što si stvorija i ne želiš ništa mijenjati. A hoćemo li mi biti sretni u utorak ujutro kad se probudimo, dobrim dijelom ovisi o tome kako ćemo ispasti u ormaru Mateje Šarić, koji će biti emitiran u slavnoj Kod nas doma 15. veljače. Baš me zanima hoće li nas najaviti odlična Barbara Kolar, Britka Iva Šulentić ili simpatična Uršula Tolj.